Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Tang lengba ka jingyo jing hikai na college, bat lengba ka tutorial class, klem dalet tuition. Kasamla bapilari kurba ka bapuli ha Mairang Presbyterian Science College. Kalayo ban bat ya ka kerdan ka banengkong du ha ka top 10 jong ka result BSc Honors in Mathematics. Ya ka balapan bena da ka Northeastern Hill University Dangshen. Nalor ka samla bapilari kurba sa laingut ki weipat ki samla puli ka Mairang Presbyterian Science College. Kilayo ban runglang ha ka top 10 ha ka result BSc Honors in Mathematics. Kini ki kan top ya ka samla bapindari nong si kabalayo ya ka kerdan ka balai. Ka samla bada shisha lengkoi ha ka kerdan ka basan. Bat ka samla ila penjanai warjri ha ka kerdan ka bapra. Shushu ha ka result jong ka BSc Honors in Chemistry. Arngut ki samla pule na Mairang Presbyterian Science College. Kibadai ki kon senrap kilayo banrung hakatup top 10. Baro arngut kilayo ya kekerdan ke balai. Bat kilayo ru markat jo ki marks. Kini ki samla pule kidei ka Ivarinia Rani bat ka Everine Rani. Kalong ke ka bakampala bagi ni baro arngut ki samla pule nalor bagi dei ki kon senrap kila pasru haka jo ka division nado ka result SSLC bat HSSLC kata haka first division baro arngut kila yo distinction ya ka chemistry. U Babu F. Snaitang, Head of Department jang Mathematics ha Mairang Presbyterian Science College. Ulapan pau ke jing sngau kemen bahadu saungut ki samla puli ka college. Kila yo rung ha ka top 10 bat ru ban yo bat sendon ya ka kerdan ka bahakli do ha ka top 10 na ka subject mathematics ka ba baro kinyo baka day ka subject ka ba U principal ka college uba ar tangkiu. Ulapan pau ya ka jing sngau kemen baga college kabadang lung bat kabadang shuyo ban play yaki honors course house nem arajar khatpra kalapau bat yo rungru ha ka top 10 hagi result baper u principal babu thangkie ulaya thuru bagi babuon ki samla ki bawan puli ha gani ka college ki dei ki bayo tang hapo ka 100%. Ka management kam jubu gendon ban shim tang ya ke bayok marks palat prapo persen nrei lapdiang lut kat ya ki bawan. Kerteng gejonga ide bapilari kurba nga de na kasnong pendem yong dong mau sawa yang hati kadang de kasin ke beningkom tabangan yo rong haka list haka matric tenga pass bat ngai yo anyo percentage de haka 12 malah kam kiu hindiat ngayo anyo kendai percentage. Jadi haka ni ka BSc kan ngalapan. Poin ai ngoi ublay mo na kita kani penla yang ngapangan trishtom bat bangalapan yo haka first question. Ha matric ni haka maths ngayo prapo. Dia haka kelas 12 ngayo prapo lai. Mentang ngayo prapo some percentage. Mensyua ba perbang nang rid dengan telot bahaka maths dan dok kelas bang fail. Kuntu Henry nado kelas 6 kuntu 6 7 kuntu alas dan kita kejeng semut tenat ya ka maths ban namar ka maths kalong benda ngila semut hu hi ban apply ki formula bat ada ngismat ban practice kasuk kam long kum ki subject ma ada ngila lah ban practice kum ngila lah ban kain tas nem dengan ban create ra ka city ban top yang ana james nem ban lit ya ka MSc kebening kom hi gede kejeng kerku kejeng blay kejeng kersan kejeng imen yin wat kum jo ki kino hikai ki ba trishtom met bat mensim mo ki ba la le shtom bet na ka benta jeng iban ai kejeng hikai ka ba ka ba blay hu ai ka met ka bakon be kya bing la trishtom bat kum jo ki prolog jeng aru ki be ya kersan lang mo adang don keno kejeng ya bet lang ya kersan lang tai kerteng jonga gede ba pindari nong si ngade na gasnong Mausnam Village, Eastern West Khasi Hill, Tharachan Block. Perpasten ngayo prapupra.
Te kelas 12 ngayo prapuing. Te hadu minta nyop kendai persen PSC. Nga aingu ya ubleng. Te bala penpoy nga batla penla nga pangan poy hadukan ika position mah ke merit list. Mal kadai kasin hi ke paningkong bangan poy. Te bat kajing ai kubleng ru kalong ni imeng ipai bala kersan yangi bangin yo ban pak sekolah hang ni mairang. Nang ta yakino hikai ki bala trishtom kiba yarap lem yangi nomor iwan hi ru na ke Imda long tan kita kiba la start ndrei idon kami kino hikai ban yarap yangi ban ngai kubleng ru ya baro kiparalo kiba yarap lem pekerjaan ladang idon keno gajing er ni ya share lang ya kelilang mo ladang idon keno gajing er kira harap lang pesutu lang tahi ban hadukan apa hadukan ika thong naduk bang asong kelas sikum tu nga sedang ban semutu ba kamat si gadon kam bat kajing tan rai hi gading ni khadu jomi ibala hikaya nga tem tu nga sedang ban temat ya nadu kelas 6 7 8 tu nga sengoban kuat banga terang ban penyo he bait itu plus jaga mat sadu mentahi tikidon ki por bang yo red ndai ta kam nele ni le bait ban im above bit Tika kerteng gejanga di bala shisha bingkot ngadi ngasong lang daw kebaha ka West Kasihil District. Nya kastan gapendam naka moyong mesinte secondary school nangsten kepada sekolah bedang red ba but ngayo ka first division badaka mathematics ngayo 69. Nang ta kelas 12 pat ngapas nang nehi Myra Presiden Science College but ngayo ka first division hi handrai ya ka mathematics na kidal dan kidal tengah yo red na ya not try 45 okay 45 but mentah ka degree tengah lihat 75 di ngaduk ba ngapas ka kelas 10 tai dan kini janga ki ang ba penek ba lai chui pat kamla hang leken nomor hang leki nai kai ruk ki jing kai ka bastam tenak takada kat nisiam berkumtahi ngar siam kumtahi haduk mentah hakaban kong ay asuban ayu ay ublay ba udadan rakat akicim ka janga haduk kana kanti ka bamenta but nga ay kuberu i may nga sungu jika da bel trishtam ta janga li pa school hangi kumjur ki hinman ki janga belerap yang sibun ki liang but nga ay kacing kublay taka iyam takina hikai baro ki trishtam nam tak Jong hi but kana kacing yo kacang ha kafe position kada kacing job kacang ka department hi but college seperti kumjuru kaburan taka yi kasa but kumjuru hi ublay hi ningkong ngai ngo ublay namar ba la kurkui kacing kacang ba ngala pas ni patong ningkong ating adu jingkerman namar nga mar kacing pangjista Tera tangpa ublay shimla ino ya kacing kacanga. But ngasyu IT ba ublay, but layalam ya kacing kacanga. Tera kakerteng kacanga de ila penjanga wajri. Tengah sa ini po merah pendam yang so. Aku play ki I main ba bala kersan ya bangan point kacing support jangki. Te kinong ikai ki baju aimin sim yang la apdang ki jing ki bangamat henry kinoi kai ki baju ai muslim yang jangan ada berjingu yang belai ba ngayo kum kini ki nong ikai apa sia ka ya ka kelas 10 apa Myra Presbyterian Higher Secondary School ta ngayo ya ka maths ngayo new pupra ta tengah join 11 half Myra Presbyterian Higher Secondary School dan ta shift nak sini kelas 12 ta abang awan hang ni ngayo dapat kujingu iblay nama yalam yang ama dengan poy kan ke college ba awan hang ni ke college nga kam le pa shu ka marba kinoi kai ki ai ka konsep jangka mathematics kalau apa pas pakai mata boleh saka position ke bapraru kelas 12 ngayo 83 ya ke maths
but mentang ayo 74.38%. Lalu mencuba pengadang kena kadang kesubjek keba nasuh tenang tau. Oh, ini suatu apa? Kamu siapa keba kamtam ke subjek matematik sebabarok kisah mustama. Hari ngas ngu saya boleh bawa derengkat lembar nikum kini kai. Hapok juga department. Lembar kajian terista berjongki. Berkamtam begini ki kena berasangut. Kibiyo agak berbuat meritless. Beliau di posian belikong balai pasal berperah. So keman sibuk nak agent terista berjongki. Pengesmu kayak kebangi semua tenang kelong bakat pantop ka exam. Jokan di hum BSc Mathematics Honors. Let's say yang ini ke college ke Beranglung. Kalau syah kaji semua tenang hadu kata-kata But nadu bang yo akan result dengan asal keban sebab palat. But ngapan benlap dan ekspektasi keman dengan sulap apa sebelum maka dia kesin keban kau ke department hawat ke belum isa meneh bah hari ini Islam tidak ada ngapai ki jangan kena arung ki bayo akalis haka pusing ke pesawat ke pasar. Ada banyak top mendapat ke dia kesin keban kau te ni kau ke dia kajingo kaji ai mu boleh perlu ai ni kamtam kinoi kai ke met ke kia. Ting sia tu epi bahadu mentah na tu bang sedang ka BSc Honors Mathematics adu aja kerpra. Ki kena jungi baru mentah ki besyam ki lapas BSc Honors mentah ni. Eka Mathematics ki long sispak salmon hadu mentah. Sispak salmon. But ni semua tu nak sibut bagi ni ki kena jungi. Ku long sab isa persoalan mana bang ni kemsi percentage mah. Ni sisa be ki kat ki baki kuat pan ni ailat ki ban pulih. Ban sia ka mas ni ailat ki. Pas sunguan sibut bah na sia tu epi ba iwe na prank ni ki salmon. Ki bayo ka bayo les mentah 5th position. Ini hak matrik iyo tang sau po tam ka mas. Hari mentapat ipoy 5th position akan BSc Honors. So kemen sibut ka ya ka department of mathematics jungi. Terisi tom sebab palat binoi kai. Mid lapas ni kakajin don kam jungi kena ila persang hi banyaram. Bat kucing golong hi ublehi. Bat kunjuri kena ila terisi tom sebab palat. Te kum ka department te gidan hi kamen sin kumaja sukemen ki sorong. Kamen skam ban ni sakmar nang lai ban naseki kena ban ki perang. But ke ba kum ka department mentangi dan longkal ka challenge ni. Ban ni sakmar ni dia don kam hi banang. Terisi tom sisu. Bang de ban sukut betang ba yo ki sangut ki posen ni dan persang ban terisi tom. Bang nang la nak kion nak wikas ni sikoi sini wes kam sikoi sam. Alright, dan hikum kibiru kijing bang ikan do. Kemudian orang mana bagi kena ki bawan hang di ban puli long ba. Ki ailat be ki dan ki paduna ki dan ki bakambiang. Rekat ban pas ki kum ki BSc Honors in Mathematics long kalau sya kajing kerkui ki. Parmentar ni pe ki le ki school ki lang ni hamairang. Ani ki ki kap mairang bun ki kena jungi ki belai kai bena ki school. Tinggi dah jin so kemen ke bakrau kan. Bagi kena jungi ki bapas BSc Honors Maths mentan ni nak jungi ki lalu ki noi kai. But so kemen sibut ni barut ki kena jungi ki balayo listing mensah. Tu bayo forward but 5th position. Haka MSc ru ki yo bang position bang. Iwe yo 3rd but iwe yo 6th. So kemasih pun bagi ni ki arut mentah ki lawan hikai lang pan yang ni. Berkata kalau sisa kajing kerku kini ke depanan pangi yo saya kena ban hikai lang pan yang ni dan saya kata kasar. Baru kiba sim Honors ki be kun mentah senang kilo arut kendai ngut. Tegi dan remote kiba yo ke first division. Kal arut ke second division. Mbak nyawur ki sempat pas. Kamat sedikit week subjek kebaik bah. Keba baru ki pen pau bit ba kadek subjek kebaik. Khai ka jinglam jong pi kum uno hikai ya kamat ni. Kai pat ya pelong kena ki bawan hang ni bikin choose pada kamat. Ndu banga alwan hikai ni mga ngasu pelawai kan dia kajing kali ke bahadu tentang apa lah te banyu ka cepat. Balik mo bagi kena ki jit pai kamat. Ban sim Honors Maths. Ai pe dik senam ki balada pro ni cross pe ka po lai po. Mentah senam pro ni nang cross pe kum tahi. Dengan try ki kena gila ya ya tak jing don kam kamat sakanika bertek ke bangi mentah kalau syaka ka competition
baga mas adon kambai man ki kerja entrance exams ani ki DSC ki MPSC exams UPSC kamas kalau pelan kam ngatra di nak tak tahu hi pai kena mentah ki kwa banjet man siwana sakamat ki kena jungi te kim julit tuition balarang ji om baru lapidan ke jendan kam banyo jingarap ki ki bumpi mustu wan man kini kai idan behak college man kasih ti berapa kejuan kali bikentah keju up antara y kelas ki up ini pergi keju kali tak ada pengengi ju om berapa mar bahaka tin ro keju bu ka tutorial kelas ni tutorial kelas hadin ka kelas jom ki kini kurtin ibu ibu ka sipiriat kali ka tutorial kelas ti kena ki badan kam ki wa mereka tu setelah cibun triwan college ini pilawan bun sien college ini ni kesian kalau ngasih ko compare maranga jadon rekan ni head of department jangka mathematics iba F Selaitan di bagalong ke ba sutnat haju korkom tu susarong baka college jungi ke ba ka onos kadang senang hagas nem raja khat pra ni ka result ko ngong du ni yo ono hagas nem raja khat pra di ka college jungi bagalong badang thamai bagi yo manrung sia ka kerdan jong ka honors course ka nong tu ba ka Northeastern University ka panra ya kini semester system siwa kata ka college ini dantang ka paskos ngai ngo yu blay kini la nomor lemda kani ho penterikam ya ka semester system kumba sikui state la le kamunchua yo alat kan maka college ini nomor ka college ini yang ni kibuan police science ni hindi etang ni mayra kalau ngelaman orang nagari kasih barakue nandur riboy Tanwar Tanja Hills ka West Kasih Hills kalau kemomentang yang ka West Kasih Hills ka South West Kasih Hills tinggal laman orang bah hakni ko college ngi ko bakalong ta ki kena ibuan police science ki day na kandi ka rikasih barogoy tingi susarong taruba ki kena iwan mdi ba ni advertise ndri kalau baki ki jet man bat kawakam sutenat susu kolong ba kisam tu iwan ni college ki ni mar pun ki kena ngelam 95% kena pulih ni kiwan kilong yang beduk nomor ka fees hang ni jongi kalau kham jam mane compare wi college wala kane ka college ni kade da private ru ndri pindai compare bat wi i college ki ba ID kai ka science ka college ni kade ba ngalaman ong ru kade wi ni ki ka college ka ba almost 100% kena wan ni pas BSc ni kidi kena si jongi bat iba bon lagi kemalong kidi kena iba wan ki longjing ki ba duna ki ba yu bat kawi kalong ba haba ki un pulih ni ru kalong ka nakalian jong college persiapan penbiang kan bala ya ka library ke pendepek ke library jumi ni kelai kat kerdang ni bat kiwi lagi compare nomor ngidang long tang kendat sedang nila man penbiang ki kot ki kena kim dun kam hi benar tiet kot tanga ka library na college kilalawan carry on with their study kan di kata ke dekowe baca kowe kalong ba ki kena ki ba pulih ni kembang kalau kilo ki kena ki ba wan ti meduk mata kadau lada ki pas ba adeka jing start ke jongki ke jing terista mo jongki bat ke jing ram college nomor kim dot bisa man mai pencim tuition dengan di poi bat result entau senang ni iwe ni kena jong ini ni haka DSC honors mathematics iwe iwan cha ka position ko nangko kene ka dikasian ko nangko hawat kiwi position ngadon kumbencem senam ha chemistry ru don iwe lalong position ba nangkong ti mentau senam ru chemistry ki don argut ki twins ki yo third position
Hagas nem mensuaru, hagas zuru jiru, ladon belong baar. Tekam deh ke bakla yang ini kan. Bani suhun kum ke college luar. Ke bangi ai, ke bakila. Kalong kejing pas bah jengki. Bagi kejing pas jengki kalong namar bagi long ki badon la kejong kasam katalan. Kejing tres itu jengki. Melembah kejing Arab di Nohikaya College. But ke library ke banyak rap iki kira man poin satu kata kedam ba banyo ai kepusian benengkong khamta ma kamat kelong nim ni kpil tiba kisnem mosawan in sayoro musi konra kini kapor mo we ni kina ke bayo position man islam of physics ni mata yo admission hapo NIT go TMC nomor we lek all India exam we on exam kita saat pun ada matematik sebagai bapa sih ni kejam, tang mangim yo ajing tiba dong mentah, kini kipuli hanu, kita join yang nihu, hari kini kita menjoin kano ke Universiti India ke Bakimon, kasih haki nomor lese, maki menlet sebaru kam si tom, nomor kata si buan juga, dia ono kembali nggak orang piing di kena bawa, angin buan iwan piing, coba don kiba emo. Iwan lagi long yang kiba duk kiba sitom. Iwan lagi yo chance de pun lagi yo hingga begitu ki chance de ki leki nama nada lati kena baka fees kaduna lane ki like no mensiu fees kata kadur tempat yo ki scholarship kiba let's say kiba he tiketa kayu te mentau senem kemba na lai tuevi iwan kong ide bapilari kurba ini di ke first time ke college begini mandang ni ke college long kong apa mathematics hoi hakislam ke bab mensuara ki don nak kena ni ke belayo position ke mathematics mat ke masukan ban itu kolong ba kini ki kena ki ba yo position na college ni kena lek pulih po university high university ki yo position mencum senam ke don kawe ke kena ayo position baar po university kalek hamba po MSc ban ha BE BSc buat suwe ulong am kenal position yo tamau ni deh top abah ban nomor 6 mat po wa university ak MSc maths tikiwi itu gila pas bat musnad long begitu kena jangan balik buli MSc ke maths yo first class baik ndi ke masih yo first class tang dia sendiri MSc itu yo first class dikata kalau kayak gitu masuk tenan wat nak kalian jo college kin sukumen bar ke poru isu sarong ba nila mi kena kibadon kasam kiba tristom bat lembaga jingarap berkino kai jingarap atau college gila man kiu mentang ngatrai gila don ki university kiba fair mentang pindalit hangno kuno ke university hangni apa north east pincam don kina namairang gitu pas nang nena college gila menle subjek kiba fair kung yo tim taus nem kidon kiba le Sian Mizoram rudon Malaysia Nagaland university kidon Assam kile hangno bagaimana menle iyo nomor le pas bahag exam di kumbang kono Malaysia kaman nadu kasnem arajar khatpra habang ka college kelayo result nak mentar 20 honors dan manusia niyo position lesi transition arsin ni Andrik ikmilin tiba nang ni sekawan nginyo ay manusia tama kalau kunta kasong lagi kena dari long kiba minot nawar kibawan hang ni kibabuan kidehi kitu kibawan na do kelas 11 but pitip hi hang ni sekolah jengi room science kelas 11 kamu unu kuna wapas ya science but mathematics high school compare ke percentage u kalau tang 90% kan no sisin bo pas ya ke maths but ke science yo admission ndai bangi ni sim kita ke bayok rapo seneng majority hi kidehi ba below 60 Andai kebetulan pada kalau bah nang ni nak college bat ibu bunda ki wat lagi tu bayo lai pau so pau kiyo kumno second division ki pas baik kamu bunda ki 50% dia tapi kejengkiu ke percentage ki kalau bah mentakan ada ki wan ni lai 4% ki dah po kelas 12 la po 50% kalau rakiu arpau tidak kiwi college pada ki bayo prapo ki QR kamu increase tu ki kalau tang tu hap kanya kada kadur kan
Dia pindah compare nomor kadang ngam cu compare bat kiwi college. Nomor haki entry level kelong dak umai ngi entry level kelong dak umai. Dia ingin cepet tang ya bami kemut exit level kam don ka jing song nia ka hanga ada ka sobat. Pada fikwa man Allah ka performance jong student as a whole ni haban peke. Ki bakumno ki kena ki room ha class 11 but level bagi pass ha class 12 lani ki room ka first year BSc ki ba mi pada kumno ang ta ken su thu ka kiu kani ka de ga wei ga isu ku ba ngim ju poi perkhat banyak keren kan kia keren beita nomor ada fisim ki ba propose ki kiu proposan persen ke kiu tang san ndri tu balai pau so pau do kiu ndru pau ko ka nu chu lo kiu kamu achievement ka de ka ta hen hanga achievement ka de ka ta kam de da ba anak ka propose yo proposan kemut ka achievement yo fi kilo hanga kata kam da don meaning kan kita pin compare ti ko bolong mata kini ki bapa ya ka BSc honors ya ka mathematics next name kidon sawut iba pilari idi menengkong yo position kong ba pindari nong si yo third position lata ibada shisha lengkoi yo fifth position but ila penjanai wardri 8 position kini kilong sawut kiba pas ya ka BSc honors maths nak sawut ki first 10 ini di position sawut nak ini gigi kena ini te kadang ko i bos tenang but ndek kata chemistry ru iba yo third position kidon armut mat ini gigi twins yo kan marks ba tunjuk te kini kadang ke ba plah hoi ni don kitwin sa kasnem marjar kat prane kan nom to kini ru gigi identical twins kini ru yo first class ka botu ni kita kiwan na no gendong susu na sa time mau nai dikata kan kelong ba kita bos nak kelong ba ki kena mata ba pas na ngi kiwan gendong gendong ba nim ju kham tim rei ka bos sutna ba kelong ba ha ka subject ba kisim honors yo first class kumun taus nem niele nyuhun BSc life pesan mut ki first class honors te life pesan mut pada second class bat kiwi ti kalong ka ba su tanat ha ken ba su kumen ki ba su sarong si sha bangilala man penmi ki kena kasi mun sya ki ong ba ka jingkhen ke diga subjek ki ba ki kena kasi kim juleng andri mata kini kalong ki sha kamno ba bun ki ba kuli honors hanya college ni ki di aka mathematics chemistry na tabut of physics hadit bakut sa ki botany zoology kendian kita gede ki ba compare bat kani ke college jungi ni bagi kena kasih jungi bagi ong bagi tulat science kalong ko it's a myth bagi yung mak tu panggil myth timanta pili ita na result hi balada PI kala jadi kai ka babah Trisitom ni kan beat anybody hindi ka ngasulong pito balik po IT. Tunggu kuna nang ni umi balik yo IT. Ketu kalau all India. Let's see turu ungan dalam top position. But let's see nasional London balik boleh lawat kan ni kesenen. Ti kemudian kadang kalau ba lada PI lah. Bat kedon kejingnya trilang ke bajan. Bat ke college. Laman ai ki kot. Awan penbiang yang ikut keselah ke bagi kidon kam kejing kai rengkat bat ka kesap kalian ke bagi kidon bat kejing Tristom dengan bid anybody amdi tengah silong ngomong tengah silong ya nuru kilawan bid ni yang ni ngejurai pa bau ni udah pas division dengan ayam silong ngejurai kata hang ni college jengi sisian vision kan time ta kelas 11 mentak kidon pembasis pa sau kunyung Yimju ong bau ni udah Fast 10 yang don bayo fast 10 dulu ini di third division hani hangi high school kalau high school P1 hangi kemet bar coach sedang from zero anda kala don hangi hadian baki layo ajing kai na kinong kai kebangi kai ngi hangi let's say hadian lai benai sau benai san benai habangi la am don kites hang tang sutu kan uno bobit uno ba nomor
Nada everything is equal dengan level playing field ne. Nama kita kan, we kuna yo first division pulih hasar yo ka coaching go biang kini macam ni banek kim yo aku kataru. Henry alis kipas, kamut bakim don talent. Henry lada PI keju conditionnya ki. Hantakin sesuatu. Tegaba sukanat lomba. Kena hina sekali katahan. Namar ada idea lah trace lah education. Isip belum saya state talent search exam, national talent search exam. Ngai ke talent entah ke science, mathematics ke dalam bahasa lokundong, mendersa. Begitu bapak sebahan nasor jadi ibu nahi di dalam lokundong. Begitu bu alat ke hot kan. Ki berlagi babun ke alat. Ndak ada bakal mentah balap don kini ke college ini hanya kini benar kini ketahan bahajan jongi ini deh. Kayak alat pakai. Bat mentah kata proof kayaknya kata bang jumut dengan kalau nggak tapi I same condition mengiong level playing field kita naik lawan shine lawan bid ini nuru dengan next kembah lembaga juga trash town lembaga juga trilang bat keempat ka jing trash town hi nengkong lagi kena bat kejiran na college lagi nohikai katakan juga aja sini dan nak wei pat alternative like nak kata di ngatrai pindah keli kini kenaru kini tu pi kata hiwan nang no kitip kini kiba sawut tiba bio first class mendasi persen kimni etang namai dah keli nak ki pin saya tip kini hiwan nang no ko background ko no hakena school kilai ke ik baki yo ang ni balik ki hiwan hang ni balik ki Malaysia dan lagi syong kelas 11 12 ni kim ko asyuan mi syong ni dia katakan je lah sih ini lawan aja saya pi nak personal experience pi nyoki